kawan pagawang katawan lain kaluhinaan tuy bindang-bindangan tuy mata peulang kasi sampai hubungan pakalanin isa bangkoon natutuhin pininsong huwag naman mga puso mo ngili-ngili mo ay mata matayong pinalihan, pinakan, pinapanyap-panyapan, pinaturong-turungan, pinapadyo-padyoan, pinasalpan ng pinapagtarunan, pinapertaman bubukumiyaan, daman-baktaman medyo, pinanay-on-on-oncho, nanimenya lumadyo report, pinig-badyogin at sabon, ang palitan niya pinalon, sa itero-inponsyon, pang-isang patay ikot, sakit pero-inponsyon, lahir pagkemot-kemot na kay-kay, namisan na kapanyabon, jangan kay matapanyabon, dahil itebulingingot. Sim-sim-sim ano bos, pinataran ano bos, pinatelos-telos ano bos, pinaaretes-aretesan, pinakantong-kantuan, pinadudulot-dulutan, pag-ibagan niya pulawan mo, kapahan mo may tapat niya at yun ini, katya di luya, pag-ibagan niya sabihin manamal, tapano kiluang matut kainginin, hindi na ang dumeloang, dumelo inaretesan, kiruyuin inaram, ano simen ka rin sabang may umunsuin nomelohan dumindog yung yusudan kanisang pingin inon suwepe sinaan dumindog yung anang may sinarang-sarang lagay na ibang sanyakan na yan ang manapuraan wasang katakilan kung yung pinagulawanan pinagkamamahan ay manawad ka po ako. Tuwi na doon buwan, tuwi pagkaluan, dapat isipok ni samyaan, dapat ilang pinag-ibang, dapat ilang pinag-ibang, itimpahaya-haya, tauni magpaya, ito ano namin ka samyaan, pinaman-taman-tahan, pinertong-yertiuman, pang kami inubang-ubang tapos
bisang sangamahan Itan tumangan Muli pero may makatiiman Gibe ka panguliran Wek ikakuhawanan Isan pipakas magpertunjoban Inakanlalang piligan Kaya magdai-dai iman Pang-retel mulan Niatan inatan na kailang na isang makirap Pagpinunan si Tuhan, pagpinunan
mudah-mudahan timpaan masaunan menuju ilahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud sikap kebon memang keluar ya, nambah keluar untuk sandabi, mungkin tersandabi nalar pembaya. Tadi ke komen awalun. Oh, tapi komen deh dia tahu. Propaganda yang keluar memang cuma kecil. Nah, mana saya makan koyak-koyak pengantin, pemberanding. Kali gitu. Tuanya, jangan. Oi. Sini di masak ini sakit. Ada boleh boleh. Saya aja. Mana coba? Jogian, kita kiwi. Apa terus ngalang langsung Ana ingin memasak ini kamu jawab pertanyaan. Ingin dekat. Kau cakra. Itang ni. Jangan. Akau dah jadi orang dek. Dek. Masa ke? Berpaturun di sana. Ayo iya. Dekat. Dekam. Dekam. Kalau dia masak paling kami ngalang Sematik kampungnya masak. Gak tedon piao kung asa lu bangga ngasih po okay maglualo Kamag komen. na ako pito Kalau aku ini aku hari nakita ko komenin. Kadi kita pada awal. Namasdiki mong magreal awalunin kapepinin haji apelillah ngamata pi